Ikaze kubakurikira amakuru yacu uyu munsi. Ni amakuru mutegurirwa na HDI mukaba mugiye kuyagezwaho nanjye Niyomugabo Jeannette. Ku nkunga ya HDI, abakora umwuga wo kunganira abantu mu mategeko, abo bita abavoka mu ndimi z'amahanga, bakoze inama y'iminsi 2 y'inyunguranabitekerezo barebera hamwe ku itegeko rirengera abarwayi ndetse n'itegeko rijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Afunguriye inama umuyobozi wa HDI Dr. Kagaba Aphrodis yagarutse ku burenganzira bw'umurwayi ashingiye ku nshingano za muganga ndetse no kubona serivisi ku buzima bw'imyororokere ntawe usigaye inyuma. Asaba abunganizi mu mategeko kwiga no gutanga ibitekerezo kugira ngo uruhare rw'umuganga rusobanuke n'uburenganzira bw'umurwayi bwubahirizwe. Bagarutse ku nshingano z'abakora umwuga w'ubuvuzi n'uburyozwe bw'amakosa bashobora gukorera mu kazi. Bemeza ko bagiye gutanga ibitekerezo kuba bishinzwe ku buryo uburenganzira bw'umurwayi bwubahirizwa hagendeye ku nshingano za muganga. Mu itegeko rigenga umwuga wo kuvura haracyarimo icyuho, ndetse no mu itegeko rireba inshingano z'abakora mu mwuga w'ubuvuzi naryo riracyarimo icyuho. Icyo cyuho rero nicyo twese abakora mu butabera cyangwa bunganira ubutabera tugomba gukora uko dushoboye kugira ngo gisibwe duhanana ibitekerezo. Iyi nama ikaba izagira akamaro ku miryango yita ku burenganzira bwa muntu. HDI aya mahugurwa adufasha kuba twakubaka itsinda ry'abavoka bafite ubumenyi bwihariye mu burenganzira bwa muntu, cyane cyane uburenganzira bw'umurwayi mu bintu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ibi bidufasha kuba twanoza serivisi zitangirwa kwa muganga, duteza imbere uburenganzira harimo kuba yaregera indishyi mu gihe habaye ingaruka ziturutse kuri serivisi yahawe. Ikigo cy'urubyiruko cya Kimisagara gihuramo urubyiruko rutandukanye, cyane cyane abana bo mu muhanda ndetse n'abandi batiranwe n'imiryango. Muri ubwo buzima butoroshye babayemo, ntibabasha kubona amahirwe yo kubona amakuru ya nyayo ku buzima bw'imyororokere, bigatuma bahura n'ingaruka zitandukanye. Kumenya amakuru ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere ku mwana wo mu muhanda ntabwo biba byoroshye, kubera ko akenshi na kenshi ikintu cya mbere kigora abana bo mu muhanda ni kugira aya mahirwe bakabona uko baza muri bino birori biganirizwa kuri ibyo bintu by'ubuzima bwo mu muhanda. Akenshi na kenshi ntabwo bakunda kuyagira kubera ko baba bari mu bigare, bari kwirukanka mu muhanda basyaga ibyuma, banywa ibiyobyabwenge, ibintu nk'ibyo bigatuma batabasha kwitabira ibikorwa nk'ibi ngibi bibasha kubaganiriza ku buzima bw'imyororokere. Muri iki gihe cy'ibiruhuko birebire, HDI irimo iratanga ibiganiro ku buzima bw'imyororokere kuri uru rubyiruko. Abana bari mu biruhuko birebire, twaje kubagezaho ubutumwa ku buzima bw'imyororokere, cyane cyane kwirinda virusi itera sida, kwirinda indwara zikomoka ku mibonano mpuzabitsina idakingiye, kwirinda inda zitateganijwe, no kubagezaho ingaruka zo gukoresha ibiyobyabwenge, tunabashishikariza kuba biriho kwegera ababishinzwe babishoboye kugira babafashe. Muri ibi biganiro twaganiriye hano, njye nabashije gukuramo inyigisho y'uburyo nakirinda ibiyobyabwenge no mu buryo dushobora kuba twabyirinda tutabikoresheje, tukaba twanagerageza kubwira bagenzi bacu babikoresha tuzi bakaba babyirinda. Dusoje amakuru yacu uyu munsi. Munyemerere nshimire ikipe twafatanyije gutegura aya makuru, harimo Beatrice na Hamza. Mwakoze kubana natwe, mugire ibihe byiza.